हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टेक इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावनाय जादों मोनसे गोदान कन्टेन्ट्सनि गेजेरजों। आरो दिनैनि बे भिडिअनि मेन कन्टेन्ट्सआनो जाहैबाय आपार प्राइमारि टेटनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसना माब्ला जागोन। स' लोगोफोर बिटिसिनि एलपि आरो इउपि टेटनि जानाखि एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारदोंमोन बे एडभार्टाइजमेन्टनिनो लवार प्राइमारि टेटनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसना अलरेडि जानानै थांबाय आन्डार बिटिसि एरियानिया। दा आउटसाइड बिटिसि एरियानिया जागासिनो दङ एबा सोलिगासिनो दङ। दा आपार प्राइमारि टेटनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसना माब्ला जाफिनगोन एबा माब्ला जागोन बेखौ लानानै गोबां केन्डिडेटफ्रानो सोंहरबाय थादों। दा नोंथांमोननि बे सोंहरनाय लेखायै आङो नैबे भिडिअखौ दिनै बानायनानै लाबोबाय। दा आपार प्राइमारि टेटनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसना माब्ला जागोन बेनि जास्ट मोनसे इनफरमेसनखौ आं नोंथांमोननो होनो नागिरगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा लोगोफोर आङो बिटिसि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि अफिसियेल वेबसाइटआव हाबफैबाय। दा बे अफिसियेल वेबसाइटआव हाबनानै आङो खना खनला गासिबो चेक खालामजोब्बाय। नटिस जा दङ बे नटिफिकेसनावबो हाबनानै नायबाय आङो। बे नटिफिकेसनावबो जेबो मोनसे नटिफिकेसन आपल'ड होनाय गैया आपार प्राइमारि टेटनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसनखौ लानानै। दा लोगोफोर आङो साननै सानथामसो सिगां आङो बिटिसिनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टर बिथांखौ लोगो हमहैनाय जादोंमोन। दा बे डाइरेक्टर बिथांखौ लोगो हमहैनायाव डाइरेक्टर सारखौ सोंनाय जादोंमोन जे आपार प्राइमारि टेटनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसना माब्ला जागोन सार होननानै सोंनायाव बिथाङा फंसे खोथाखौ बुंदों जे एलपि लेभेलनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसना जागासिनो दङ, बे जोबग्रोथोंसै। बे जोबनायनि उनाव आपार प्राइमारि टेटनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसननि थाखाय खामानिखौ मावगोन, मोनफा मोनफा फारि फारि मावगोन, बे खोथाखौ बुंदों आरो। दा लोगोफोर जों अब्ला हमदांनो हायो जे एलपि लेभेलनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसना 1 जुलाइआव जोबगोन। 1 जुलाइआव जुदि जोबोब्ला अब्ला आपार प्राइमारि टेटनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसना लवार प्राइमारिनि जोबनायनि उनावनो जागोन। अब्ला जोङो हमदांनो हायो 1 जुलाइआव जोबोब्ला उइदिन 1 उइक सप्तासे बा 10 दिननि गेजेराव डकुमेन्ट भेरिफिकेसननि थाखाय नटिफिकेसन फैनो हागौ। हयथ' 1 उइकनि गेजेराव फैगोन, 7 दिननि गेजेराव फैनो हागौ, बा 10 थारिख बा 12 थारिखसोनि गेजेराव डकुमेन्ट भेरिफिकेसना जानो हागौ। दा डकुमेन्ट भेरिफिकेसननि नटिफिकेसन फैयोबाथ' गासिबो केन्डिडेटफोरखौ लेंहरजोबनाय जाखायो। दा गासिबो केन्डिडेटफोरखौ लेंहरजोबनाय जायोब्ला डकुमेन्ट भेरिफिकेसना बाहाय 1 मान्थ थांबावखागोन। 1 मान्थ थाङोब्ला अब्ला जोंना डकुमेन्ट भेरिफिकेसनाव जोंना 1 मान्थ थांबावोब्ला जुलाइ मान्थआ, अब्ला आगष्ट मान्थआव प्रभिजनेल मेरिट लिस्ट ओंखारगोन। दाथ' नैबे डकुमेन्ट भेरिफिकेसननि मोनसे लिस्ट, दा प्रभिजनेल सेलेक्सन लिस्ट ओंखारगोन। दा पस्टआ बेसेबां दङ बेसेबां जन केन्डिडेटनि ओंखारगोन। जेनेबा 1216 थायोब्ला 1216 जननि प्रभिजनेल मेरिट लिस्ट ओंखारगोन। आरो बे 1216 जन केन्डिडेटफोरा जायनाखि प्रभिजनेल मेरिट लिस्ट ओंखारबाय, दा बिथांमोनखौ आरोबाव एक्सट्रायै भेरिफिकेसन खालामफिनबावनो हागौ। मानो होनोब्ला जानाखि दा डकुमेन्ट भेरिफिकेसन जागासिनो दङ बेवहाय एसे बेले बेजे सोमजिदों। दा बेखायनो नैबे जानाखि केन्डिडेट सेलेक्टेड केन्डिडेट जागोन प्रभिजनेल मेरिट लिस्टआव, दा बिथांमोनखौ आरोबाव रिचेकिं खालामफिननो हागौ। दा बेनि उनावसो फाइनाल मेरिट लिस्टखौ ओंखारगोन। फाइनाल मेरिट लिस्ट ओंखारजासिमाव खमैबाबो प्रभिजनेल मेरिट लिस्टआ मोनथामसो ओंखारनो हागौ। दा बेनि उनावसो फाइनाल मेरिट लिस्टआ ओंखारहैनो हागौ। दा बेबायदि हिसाबै बिटिसिनि टेटनि एलपि आरो इउपि टेटनि जायनाखि रिक्रुटमेन्ट प्रसेस, बे रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ कमप्लिट खालामनाय जागोन। दा बेखिनियानोसै लोगोफोर। नोंथांमोना दा एलपि लेभेलनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसन जोबनायखौ नोंथांमोना दसे समखौ नेथ'दो। डाइरेक्टर बिथाङा जानाखि बुंदोंमोन एलपि टेटनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसना जोबनायनि उनाव आपार प्राइमारि टेटनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसननि थाखाय नटिफिकेसन फोसावनाय जागोन। अब्ला नोंथांमोना 10 थारिखसिमखौ नेदो, माबानि जुलाइनि 10 थारिख। बे जुलाइनि 10 थारिखनि गेजेराव नटिफिकेसन फैनो हागौ। आरो दा लोगोफोर बेवहाय जानाखि एलपि टेटनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसननि माखासे बेले बेजे सोमजिनाय, माखासे आउटसाइड एरियानि DLED बायनानै लाबोनाय, बा बायदि रोखोमनि DLEDनि सार्टिफिकेट, HSनि सार्टिफिकेट आरो बायदि रोखोमनि सेक्सनजों फैनाय माखासे इलिगेल केन्डिडेटफोर जायनाखि कमप्लेन सिखारबाय थादों केन्डिडेटफोरनि गेजेराव, दा बेखौ लानानै डाइरेक्टर बिथांखौ फैगौ 5 थारिखसोआव 5 जुलाइसोआव डाइरेक्टर बिथांखौ लोगो हमहैनाय जागोन। नोंथांमोनाबो जुदि डाइरेक्टर बिथांखौ लोगो हमनो जुदि सम दङब्ला नोंथांमोनाबो फैफाबानो जाबाय। दा बे समावहाय बुरजा केन्डिडेट ज' जानानै डाइरेक्टर बिथांखौ लोगो हमोब्ला साबसिन जायो सावरायनायाव। सासे सानै थांनानै सोंहैयोब्ला एसे
सावरायनायाव बा कुइसन सोंनायाव एसे प्रब्लेम जायो ओंखायनो जेसे बुरजा थायो एसेबां मोजां जायो अब्ला डाइरेक्टराबो बुरजा केन्डिडेटखौ नुयोब्ला बिथाङाबो मोजां कुइसननि रिप्लाइखौ बिथाङाबो होगोन दा बेखायनो नोंथांमोनाबो डाइरेक्टर बिथांखौ जेब्ला लोगो हमहैगोन एसोसिएशननिफ्राय बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एसोसिएशननिफ्राय नोंथांमोनाबो बयबो फैबानो जाबाय जाय जाय केन्डिडेटफोरा फैनो हायो क'क्राझारनि डाइरेक्टर अफिसावहाय बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर नोंथांमोना आं बे इनफरमेसनखौ होबाय आपार प्राइमारि टेटनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसना माब्ला जागोन आरो डाइरेक्टर बिथांखौ माब्ला लोगो हमहैनाय जागोन नोंथांमोना बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एसोसिएशननि मेम्बारफोरजों जगाजग खालामनानै नोंथांमोनाबो फैबानो जाबाय डाइरेक्टर बिथांखौ जेब्ला लोगो हमहैगोन स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन भिडिअ'आ नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय स' लोगोफोर भिडिअ'आ एसेनोसै गोजोन्थों थेंक इउ হেল্ল' বন্ধুসকল আপোনালোকক বড়ো ইনফ'টেক ইউটিউব চেনেলত ৱেলকাম কৰা হ'ল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' অনা হৈছে এটা নতুন কণ্টেণ্টছৰ জৰিয়তে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মেইন কণ্টেণ্টছটো সেইটোৱে যে আপাৰ প্ৰাইমাৰী টেটৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো কেতিয়া হ'ব চ' BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ LP আৰু UP টেটৰ যোনটো এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাইছিলে ইয়াৰ লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী লেভেলৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো হৈ গৈছে আণ্ডাৰ BTC এৰিয়াৰ এতিয়া আউটছাইড BTC এৰিয়াৰ টেটৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো চলি আছে এতিয়া আপাৰ প্ৰাইমাৰী টেটৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো কেতিয়া হ'ব সেইটো লৈ বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকে কুৱেশ্যনটো কৰি আছিলে এতিয়া আপোনালোকৰ সেইটো কুৱেশ্যনৰ কাৰণে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বনাই অনা হৈছে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এটা ইনফৰমেশ্যনটো দিব খুজিছোঁ যে BTC LP আপাৰ প্ৰাইমাৰী টেটৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো কেতিয়া হ'ব চ' বন্ধুসকল ইয়াতে মই BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহিছোঁ ইয়াতে সকলো ছেকশ্যনৰ সকলো নটিফিকেশ্যনটো মই চাইছোঁ ইয়াতে কোনো এটা নটিফিকেশ্যন আপডেট দিয়া নাই আপাৰ প্ৰাইমাৰী টেটৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটোকে লয় ইয়াতে BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডাইৰেক্টৰক কেইদিনমান আগত লগ ধৰা হৈছিলে এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা বিটিআৰ প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা ইয়াতে এটা কুৱেশ্যনটো কৰা হৈছিলে যে ছাৰ LP টেটৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো হৈ আছে এতিয়া আপাৰ প্ৰাইমাৰী টেটৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো কেতিয়া হ'ব সেইটো কুৱেশ্যনটো কৰিছিলোঁ এতিয়া সেইটো কুৱেশ্যনটো কৰা ডাইৰেক্টৰ ছাৰে সেইটো কথাটো কৈছে যে LP লেভেলৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো শেষ হ'ব দিয়ক তাৰপিছত আপাৰ প্ৰাইমাৰী টেটৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰা হ'ব মানে লাহে লাহেকৈ কৰা হ'ব একেবাৰে কৰিলে এইটো প্ৰব্লেমটো হৈ যায় ইয়াতে যিমানজন কেণ্ডিডেটবিলাকে এপ্লাই কৰিছে সকলো কেণ্ডিডেটক মাতা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হয় বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকে মানে বিভিন্ন ডকুমেণ্টছটো ছাবমিট কৰিছে বিভিন্ন মানে এপ্লাই কৰাটো বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকৰ প্ৰব্লেম হৈছে চ' ইয়াৰ কাৰণে সকলো কেণ্ডিডেটকে মাতা হৈছে ইয়াতে ভেৰিফাই কৰি ৰিমাৰ্কত মানে যিকেইজন কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছে সকলোকে ভেৰিফাই কৰিছে ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছে আৰু তেখেতসকলে লিখি ৰাখিছে ৰিমাৰ্কছো লিখি ৰাখিছে কোনোবা কেণ্ডিডেটক লিখি ৰখা নাই কোনোবা কেণ্ডিডেটৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো ভালকৈ হোৱা নাই কিছুমানৰ ভাল হৈছে চ' তথাপিও ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰাই দিছে এতিয়া আপাৰ প্ৰাইমাৰী টেটৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো LP লেভেলৰ শেষ হোৱাৰ পাছতে হ'ব মুঠতে আপোনালোকে ধৰি লওক 1 উইক জুলাইৰ 1 উইকৰ ভিতৰত বা 10 দিনৰ ভিতৰত কিবা এটা নটিফিকেশ্যন ওলাব পাৰে যিহেতু ডাইৰেক্টৰ ছাৰে কৈছে LP লেভেলৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো শেষ হোৱাৰ পিছত আপাৰ প্ৰাইমাৰীটো কৰিব আমাৰ LP লেভেলৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো 1 জুলাইত শেষ হ'ব 1 জুলাইত শেষ হোৱাৰ পাছত ধৰি লওক 10 দিনৰ ভিতৰত আপাৰ প্ৰাইমাৰী টেটৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ লিষ্টটো ওলাব পাৰে চ' এইখিনি আছিল বন্ধুসকল আপোনালোকে ইনফৰমেশ্যনটো দিলোঁ ডাইৰেক্টৰ ছাৰে যি কথাটো কৈছিলে সেইটো মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ আৰু সেইটোৱে হয় যোনটো মানে LP লেভেলতো শেষে হোৱা নাই LP লেভেলৰ শেষ নোহোৱা আগতে আপাৰ প্ৰাইমাৰী টেটৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো কেনেকৈ কৰিব ইয়াতে অনলি যোনজন কেণ্ডিডেটবিলাকে ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেট সেইবিলাকে যদি মাতিলে হয় তেনেহ'লে আপাৰ প্ৰাইমাৰী লেভেলত লগালগ কৰিব পাৰিলে হয় ইয়াতে ইমানজন কেণ্ডিডেট 5,000 বা 7,000ৰ ওচৰতে কেণ্ডিডেটবিলাকক সকলোকে মাতা হৈছে যিমানজন কেণ্ডিডেটবিলাকে এপ্লাই কৰিছে সকলো কেণ্ডিডেটক মাতি LP আৰু UP একেলগে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰাটো এইটো বহুত মুস্কিল ইয়াতে ধৰি লওক 1216 পষ্ট সেই 1216 পষ্টত 1216জন কেণ্ডিডেটক মাতি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰিলে তেনেহ'লে LP আৰু UP একেবাৰে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰিব পাৰিলে হয় চ' ইয়াৰ কাৰণে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰিব পৰা নাই যাৰ কাৰণে মানে সকলো কেণ্ডিডেটবিলাকে মাতা হৈছে চ' বন্ধুসকল এইখিনি আছিল এতিয়া ডাইৰেক্টৰ BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডাইৰেক্টৰ ছাৰক লগ ধৰা হ'ব
জুলাইৰ 5 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে যদি ডাইৰেক্টৰ ছাৰক লগ ধৰিবৰ কাৰণে যদি আহিব পাৰে আপোনালোকে আহিলে হ'ল বিটিআৰ প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনৰ মেম্বাৰবিলাক লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব ইয়াতে বিটিচি এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডাইৰেক্টৰ ছাৰক বিভিন্ন ইছ্যুজটো লৈ বিভিন্ন সমস্যাটো লৈ ডাইৰেক্টৰ ছাৰক লগ ধৰা হ'ব মেমৰেণ্ডামো দিয়া হ'ব আপোনালোকে যিমানজন আহিব পাৰে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰৰ বিটিচি এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডাইৰেক্টৰ অফিচত আহিলে হ'ল কেতিয়া আহিব লাগে আপোনালোকে বিটিচি প্ৰাইমাৰী বিটিচি এলপি আৰু ইউপি টেট যোনটো এছ'চিয়েশ্যন আছে বিটিআৰ প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যন এইবিলাক মেম্বাৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব আৰু আহিব সো বন্ধুসকল এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে এইটো চেনেলত নতুনকৈ আছে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব সো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে থেংক ইউ গজেণ্টেম